ntukugiza ibara lyawe yo mukama abakamanya kula iguru muno wosemerira okunyumizibwa ibara lyawe ly'amaani ibara lyawe ly'ekitiinisa ntukusiima omuhangi w'iguru n'ensi habwe embabazi zaawe nyingi weebale mukama habw'okuba n'otugonza itwe abatarumu mukama abantu abaceke kandi abantu abataine ekituli okatugonza muno mukama kukira ebihango byawe bindi byone bwakozere weebale habw'ibara lya Yesu Bayibuli negamba ngo mwibara lya Yesu no hali kujunwa kuonka busa ibara lindi lyone lyatuhairwe nambere tusobora kujunwa baitu ibara lya Yesu ntukusima itata bw'ibara lya Yesu ntukusima mukama bw'ibara lya mukama wabakama ogo niwe Yesu Kristo mukama ntukusima habwe embabazi zawe mukama ntukusima habwe ibara lya Yesu mukama ntukusima habwe ko ibara lya Yesu lisingora amani g'omunyanzi gwa Sitani ntukusima mukama habwe ko ibara lya Yesu lijuna abasisi ntukusima mukama habwe ibara lya Yesu eri amani Bayibuli negamba ngo ibara lya mukama nuro rukomero rurayihire anambere twirukera tubabo obusinge ntukusima bw'ibara lyawe Yesu ntukusima abo obusingo buli mu ibara lyawe ntukusima mukama abo obuchunguzi buli mu ibara lyawe ntukusima mukama abo kusemererwa kuli mu ibara lyawe ntukusima mukama abo obusingo buli mu ibara lyawe ntukusima mukama abo kusumururwa okunyakulya mu ibara lyawe byone bitwine mbirugo muri wa Yesu byone bitwine tukabisanga muri wa Yesu ntukusima abo kutujuna okufa ntukusima abo kutujuna kwerekera ntukusima abo kutujuna empera yekibi niyo gehena webala abo kutuihayo mukufa webala abo kutuomeza Yesu webala abo embabazi zawe mukama wabakama ekiro kyato mwibali ya Yesu ntweti ibali ya Yesu kuleta obusinga mumaka gaitu kuleta obusinga mbikare bitwikara mu mukama kuleta obusinge omumitima yaitu mukama wabakama omwoyo arikwerekero kyati nsaba okumuzibwa kwawe omwoyo arikwerekero kyati nsaba obusinga bwawe leka obusinga bwawe busirimuke mu mitima yaitu leka obusinga bwawe busirimuke mu myoyo yaitu leka obusinga bwawe busirimuke mu ntekereza yaitu leka obusinga bwawe buleme mu byone bitukukora mu ibali ya Yesu mukama tukusima habwe embabazi zawe tukusima habwe ibali lya Yesu ibali lya Yesu lya amani ekiro kyati nturangira ibara lya Yesu munyikara zone zitabukira mbomezi bwaitu nturangira ibara lya Yesu munyikare yokuburwa nturangira ibara lya Yesu hali enyikare yokutabayijuka nturangira ibara lya Yesu hali enyikare yokutuntura ibara lya Yesu ndireto obusinge hali enyikare yokutabayijuka ibara lya Yesu ndireto okutekana hali enyikara yoburwaire ibara lya Yesu ndireto okukira hali enyikare yokufa ibara lya Yesu ndireto obwomezi omunyikare yokufa ibara lya Yesu ndireto obwomezi webale mukama ibara lyawe lya amani webale Yesu abo kuba tusingwiro mu ibara lya Yesu webale mukama abakama abo kuba tuyimukibwa mu ibara lya Yesu webale mukama abo kwabyona bisoboko mu ibara lya Yesu obwomezi bwaitu tubukusigana ko kubusangirwa mu ibara lya Yesu obwomezi bwaitu nibwimuka mu ibara lya Yesu tutuli bacheke tuli ba amani mu ibara lya Yesu tutumalizirwe mu mani tuli basinguzi mu ibara lya Yesu byone bere bitulemeseze Yesu nabirwandise kiro kyati nasingura nkoko yasingwira okufa nasingura endwaire nkoko yasingwira okufa yahumbuka nasingura obunaku nkoko yasingwira okufa yahumbuka nasingura kwahukana mu maka nkoko yasingwira okufa yahumbuka nasingura obujemo mu bana nkoko yasingwira okufa yahumbuka nasingura oburwaire mu mubiri yaitu ekiro kyato mu ibali ya Yesu ai Yesu nkoko wasingwira okufa okuraba mu kuhumbuka ekiro kyato no singura obujemo ekiro kyato no singura endwaire ekiro kyato no singura kufa mukama ntukusima abo kuba tusingwire mukama ntukusima abo obulinzi bwawe mukama ntukusima abo kuba tusikira abasinguzi omwibali ya Yesu Kristo lya amani webale mukama wabakama abo obusinge bwawe webale mukama wabakama abo kuresala zaitu ibara lyawe handika mtima yetu ai Yesu ibara lyawe handika busobo yetu mukama abaraturora bona barole kitindisa cyawe mukama wabakama abaraturora bona bamanye ngo niwe ruhanganya kutura niwe ruhanganya kuresara niwe ruhanganya kugaruka mu esara webale abwekiro cyata Yesu webale mukama wabakama abo embabazi zawe
onyumize bohebwe ekitiinisa Yesu. Ibara lyawo ly'amaanyi, ibara lyawo ly'embabazi, ibara lyawo ebusinguzi, ibara lyawo okuganyira. Weebala Yesu ab'okutuha obusinge bwawe, weebala Yesu ab'okutuha embabazi zaawe. Ntusiima taina bugarukira abo obusinguzi bw'otuhaire omu ibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.